Te perlu pegasun bening mentam ni rukolong itnan berka syai bahaban ka den ka jingrang no jong sop ubal ane mentala sau sini ubal sop kriap dit mentaka telang bunai Desember te mentapat hika bening kala syai itnat kumni berkala itnat bah berka siru kala syibah te kumni ngaru mentang haban lejing let no te ngaru mentana ni nor baka si ka syibah kumni iru ngaru menta ngayo lat benis ni po passing out jong ki security ke ban long menta kasi po dam side nyam ripoin te ngayo benis sakilang ye le jong syakati ka passing out jong ki security ti kam depan slam shubat ban mission plat ekpor ngan sedang ban ya no sha bat ban let no sha kanika passing out jong ki security ki ba ngala ya tu batay phim tam ne ti perlu nginai petlang no ini video jungai ibnya sakilang rekap dot pi ya kanika jingyali apari jong ki security hangni hapo damsai mo ti tungnya petlang kan video sejonga mta ban suparu saya kenal banya subscribe but banya share ru shiki ki perlu ki jong piken mo perlu ti tungnya ya sekamano hakane ka video sejonga bumta te perlu menta ala dunia po mulai muyung rem ban angni ara sudah the penyakitan petrol pom ban ngemudia no sya po ka jaka badan passing out juga security ke bang ngatu bangan menta ban kumjuru perlu ha kan ka video nga ai ko play pcc ki perlu bapet ni ka views ke jonga ban ya kan ka channel ke jonga ban ladar jaba dan apring jopi badang pet mai kan ka channel ke jonga de ban ki bampan subscribe di second mau banda ya like ya share ya subscribe lang ya kan ka views ke jonga khanang ba pnya rap lang ya kan son ha ka bai di ban kini ka jing ring videos ke jonga khanang ba ngaru nganyai kiulang kumba kiulang ki parari hakaleng ka perthai ke baju dia vlogs di perlong bayen akan ka videos nga ba menta padi kumang ada bi tu ipina do kamani ang ong ba ngapan ni chene cha passing out jong ki security keberan ni apo dam side ban kaniru kadika sin kong ko jonga ba nganlet kum sha kanika program ban ngam tip kan nong kum no ite ngasu pen i sultan lang ya piken ki perlu pi yo ilang ya kanika jingle passing out ki security hangni apo ka jala ka jong yang ni apo shlong mo te kumapi mtani ngadon po suruk dam sai ne ka dheng kali hang ni ruka khamjor pha kawi ka daw rukolong nomor ba ka suruk karen saba ka suruk ruka sni ortan man ka jingya sigi kali he kamni kala anang pen blok shu ya kini ki ya kanika suruk kan ti kumensi tu khana khanyar nga kanika jingli jungai kanika passing out security di bong ba ngasuli basya invite ikum tu andai kawin kita kolong ruba i para jongai para kan the jongai ba khadu ya i leja sementa ni haka training jongki security ban ngaru kumu henman ngaban su perkhat lai kawiya kalawi juki para jong ban ngapha ban leja ni ka kam security ru tang namenta ban siyo ikam berya Henry ru nak benta ka lawai ke nomor ba lada apply kam benta hangnong nuki pu sudai dari ki kam sarkar ne dari ki kam simat ru bunsin ki jupan ya ka experience takarao de ngaru bansi ngasu phai para jonga ba enlidang sne ka training ju security khnang ba debut jing matoi lang khanjat khansot e kan ha ka bai libat ka experience ke jong i nomor ban ya ka basyong kai hayeng kalam kanun ko kam i namar kamai kini ki perthai kerdu kam ko bamanta kan bhashibun ba let melan de kini
ki kamru tang balayo I kamai bariaru compare tang balayo kam balan naka le jetu ban ki kam tu kam thiam ne ki kam bam ya hab dor bat kai mlang salang kan ni hab ban long bat pen smart ki khun ki para lajong ki bahaya ngasam ini hab ban nang kan pen ir ti kum ki reu rang ba ban kedul ti ya kalau we ke joki je mentang la puing ni apo dam sai le view ane apo view point mo na bar la jan po yarta mo por nang brio te nga tribun na pipila ju ya kan kan ti ne ban buniru ki brio bala khamre mo ki bala khamrang ba khamsan ki la kham tip hai spang kan ka surong rendang brio kabala juang ruba kadi kawin ka surok kabala bam brio ba la bun iki jing brio kabala asyam hai ni bentar bentar da piye ya ni kini kinti habian nyalong ban khamya sumar khampikir banya ya pen her sungshin wala de ba kuludru lande bani shua kini simpas thlumur nomor ba kawan raun banya ka jing masau bat ka jing du ya ka jing im ka jaga sini kolong internet ba kolong po them kumnya ka ibasi te ngaru usu ajung mulangnya pisia ki para samla bape ni ka video su janga kan nomor ba kum kan ka perthi kerdu kam ko bakum ni kan bahas bun ya phiru ba penya persyang join ka jin ki kam security bar ya kum ni kan I bar kan su pen phai phi ha ka bai de bar ka jing kamai khan rau ka jong phi kan se batnya ka barang shong yeng im tu banya ka ba su lit sang shrum shanang igum tu khram kam tam ite kan bhashiboni phi baphin ya join okum ki kam security ru khana ba kan bhai kalwi ka jong phi kan hadian na bodi le sip na thap kam hadian na bodi phirang yo kan ban thap ki kam badla da kila pan experience e ru kam kan kam su phi kam tam la bai de ki kam pulit kam spai in maru phila training pa ne te kan kam boost kan ya ta ka ya kata training ke jong fi ru bat ya taka experience ke jong fi ru habaya le kinun ki kam te itai di tangi jing ai jing mu jong ai barat kan te tonong ni pal ngan ne ban ya skmat sti ban lepit kai sete I bat ban shooting video keling shrum shanang e ru kum ni kum chu te perlu sumpah banya ni alang ban ngahan ni ka video sipang ban banya sakhilang banya pet lang ya kan ka passing out ni ki security ha kan ka videos ke jong ta te perlu kum lebat menta ka ni ka program rukla jan sedang no ortat hi te ngaru khamet pen samshu ngan let no ste chapo jika ba kia pelong program khang ba phiru ki ba ya pe ni ka video junga finya sakhi lang le ya kan ka jing ya parit ka jing ya le passing out jokin ki security ha kan ka jaka te kumta khlam ba ngan shemplat ya kapur ka jong phile ne ka jong rukum ju ti tung in ya shikmat bino banya petno ya ka jing sedang jogane ka program jikin ki security ha kan ka jaka ti tung in ya bino shikmat mo ti perlu mateng lai rungane po entrance jongane ka jaka ile passing out pari jikin ki security ban hangning lai iba krum khre rukla kham itnat hi ban pekiti security ente ru kila yang ente dolan shriak komsi yang ki sipai ki pulet hak singi passing out nang ta kalong ya serium thik kum ka rukom ne jongki pulet ane ki sipai hi haka singi passing out kenya jong pe jonga ban nang ta rulai ibai kini ki reu pet ba ki bahayang asam jong kini ki security ba pasane ru mata
stay kila ya lumlang jaka iya kini ki jaka yang kai ini banyak jengok lang ya kanika lempung. Bapak Paniang, ya national anthem. National anthem, sudah.
the contingent. The group number is led by Lamusha Matane. And the group platoon is led by Nayarbak Madhwa. Black banner is led by Cedric Erlinga. And the second contingent led by Jonathan Zafarian. Black banner is led by Vansigar Chopra. And the team contingent is led by Felicia Lantanen. Black banner is led by Richard Nicole. To accept the responsibilities and obligation of my role, protecting life and property, preventing and reducing crimes against my employers and other organizations and institutions to which I am assigned, upholding the law and respecting the constitutional rights of all people, to conduct myself with honesty and integrity, and to adhere to highest moral carries lots of meaning. Your each and every word to the customers, whether you are working in a shopping mall or any event management, let it be a wedding ceremony, let it be any birthday release. Nowadays, lots of event management where you will be appointed as a security guards. Never demoralize, be firm, be strict. Let your owner come, let your commander come, let me come. You have to perform the same duty honestly, sincerely, no shortcut on this. Because then only you will be realized, you will be recognized by your owner, by your employer, by your superior, by your commanders. You have to be very clear, you have to perform your duty very sincerely. When you are wearing uniform, taking a cup of tea also you have to think. Drinking a glass of tea also you have to think. Forget about the smoking and drinking. Because you are in uniform. Other people can do anything, whatever do, because they are in a civil dress. But when you are working, your turn the security badge will be there. If you are there, because they have gone a very lift, now you do not have any right to tarnish the image of the turn security agency. It's not it. I am saying this thing only because your people, this security agency, everywhere I find in all over Shillong city, in all the places, so they have already made a very good image. I wish them very good success. I pray to God for them, your upliftment, and you are part of it. If you are doing something good, their progress will be high. The people will say, yes, Toronto Security Agency has a very good name. I want security personnel from them. You will be getting more jobs. Okay, I think within very short time, Toronto will be going in a very high, in a flying sky. I believe, and I pray to God that. Okay, I also told in Toronto that's from the next time when there will be a bad. On left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Turn right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bat kekli, bat kekli, liwat je kita kenampak. Tunawai ulah dana hospital, kertum kidar lengkai, upang kli udak pecah. Dan sawai ubang badan kami Tunawai pihak dan lewat jauh mempang without bamboo stretcher. Selibat biang datang clear datang hasil. We're
perbadan dan nasional perbadan dan nasional lagu poi kasih training namar bangin patiap rukom training kumno kalam thằng chuan bu imei thằng chuan bu imei hang ne ha jaka training man sim ruka kanda kamat kapat ruka sting hoi go tang shoes tang ka training tang shoes tang ka training idit di jaru la parking chi peu em tang shoes dan bambaro shik cha la kung kisning hoi go batang shuyo katya wow kan no ka jing sukman tang shu kina batya abrati ka punishment hoi go hapok jaka training ha jinglong idan riu perang baro bajrang belkat bariko Musika Puan Sifar Kharkrang perlu bi mentapan hone ngadang shu ya wai na kane ka jingalang passing out jong ni ki Tornado Security Agency ban ngala w banya kendu I para ban banya ai khoblei yi ru na shu dong ki ni ki perlu boro khoj be dan ne te kumju ru ngai khoblei lang hi pi bo pi ni ka videos ko jonga menta ka singi ban nga kentur ipi ba ban subha ban sa share lang ru ye ki wi par ki perlu por jor ki bhayang bhasam ki jong phi ba kinya pilai ni ka videos ko jonga banda kan mau ru banya like banya share banya subscribe ru kumjo
te perlong tang di kintin ki barin ai khuble phi baro ban ngin sai sham byang pan hakawai kasingi hakawai pan ka videos betmai ka chonga te tang di kintin ai khuble phi baro khuble shibun